Жібек, мен көп нәрсені түсіндім, кешіріп мені. Niye geçmeyelim? Niye geçmeyelim? Niye geçmeyelim değil? Az ben түсінші. Жібек, сен мен қандай болсам, ошындай қабыл алдың эле, бирок мен сенин ишеничиңди актай албай калдым. Бир кездерде мен акчаң жок, эң жакын адамды жоготуп алгам. Бирок азыр акчам бар туруп, жашоодогу эң жакын адамды жоготтум дебейт. Мен сени чындап эле сүйөм, Жебек. Мен сенин бардык шартыңа даярмын. Ал менин шартым эмес деп канча жолу айттым сага. Атаң айтып кой, бүт шартына даяр деп. Той болот. Мен сени эч нерседен кем кылбайм. Жебек, мен өмүрлүк жубайым болгонго макулсуңбу? Шакектерден көрсөм болобу? Кокор, давай! Солнце золотого выскрыла пелена.